Noma. Ya malu. Ngikho faka mask. Ngikho faka mask manje ngokuthi kule corona. Uyawasha. Ngiyawasha. Bambe ingubo yami. Ngikho faka mask manje. Awazi kule corona usondele ngale emuva, ngale social distance. Noma la usungazuzenza umuntu ozwayo sure. Hey, icorona lesi yafundwa ngabanye abantu. So manje mina ngikhozwayo. Uyezwa but anti so right. Right. Ukhona umuntu ozwana la yini? Ungabambi ingubo. Alright. Umuntu Engizwanana la ingane. Engizwanana la ingane. Ngikhipha mask awungizwa. Ngiyakuzwa engizwanana la ingane. Zwana noma nje kule phuphe liphuphe zwana phela Azibaba lo. kule phuphe liphuphe bathi ungatsheli abantu wakho uyasenza amakwazi utshela abantu yabo impupho wena ngathi besemtshadweni white wedding. Hey. Ngilobani? Ulami mina ngakugcina kuhle ugcine ngakuthatha mina sikhulume lo anti lapha ngikuthatha. Ungiphuphile kahle noma ubuye ngendaba zakho lapho ukuthi uzongitshela ukuthi in ngikuphi njengokuthi so ikho nje yakho into umfuphile. Mina ngiyakuthanda ufuna ukuthi ngitshela manje but ngicela ukuthi into yakho ibe between mina nawe. Umuntu omdala ngakho ngimtshela anti. Ngimtshele yini anti? Ngimtshela kumtshela Anti. Nangumahlale. Noma nangumahlale ngifuni. Kwenze njani mahlale? Hayi anti i-social distance anti ngingapho ngisondela ngidlala lo ngisondele kuwe ngoba i-distance uyayibona ikhona la. Kazali lami anti uthi kimi umphuphile sishada white wedding in. Uthi uyangifuna umahlale. Ni mahlelela. Hayi bengisithi umntwana ngamgcina anti. Umgcina ni COVID ingakho ubhizi ukhonsana nomntwana omncane ongakho uyazibona ukuthi unganani wena. I-social distance plus mina sengifakile ukuthi ngi-advantage. So masihlabile sokumele uzokhombisa unoma la. Asoze ngifaka ku-risk. Isize yakho zingaphi mahlelela? Isazi kabani? Eza eyakho isize umntwana lo mncane kakhulu. Fathi ungabona. Akubona nokuthi umncane wena. Engakwazi ngathi ngibona ibhodi. So kuyahlaba kwakho lokho yikho sokwenza ukuthi ukunike imvume yokuthi ukhombise umntwana omncane. Katona no. Unini ulokhu cha ingubo yona le ichawa mini hours ingubo yona le. Sengizaqeda wabe buya umalume. Yikho khona kumele makhona ukuthi umele khona ukuze ukuqondisa ngomahlale. Ngiyaxolisa anti. Sibendlala la. Akusuke lapho. Into yakho ukuthi cha impahla 20 hours yona le yanzwani la. Funa konke ukuqondisa nge corona kunje. Ufuna ukumbonisani kanti? Yes. Wena mahlale leki into ehlukana labantwana abancane manje.